22 February Sanjani Koktuma Eba Tazrang Talen Nishinoi Sangsal Sanjani Patimong Koktumani Bisingtui Sawi Manjaka Koraksa Tiprajuk Brina Boni Boila Pada Deborma Kami Unka Modudas Kamini Eba Gujamura Boyjugno Romprena Naika Pada Deborma Bisini Koktumani Bisingti Sawi Manmani Agebo Boyjugno Pada Deborma Romprena Naikaroknei Piaba Talslang Talni Nokas Nishinoi Sangsal Ni Sanjawo Haino Hai Romprena Naimani Piaba Gosia Ngmani Bagai Cirik Mokorok Nglaika Pati Mungnurugi Noganani Borogrok A Nogorok Tangka Paitago Bukukjukno A Gananino Chacho Hospital Telangka Piaba Mia Talslang Talni Noka Sal Nusi Thamni Sal Sangsalo Rangma Chomani Koktuma Kasawi Paika Pati Mungnurugi Mohanpur Sakham Nogo Postmortem Khaina Bagai Nasinglai Tongo Bukukjuk ni Takhuk Tei Bukugrok Pati Mungnurugi Thuinai Bukuk ni Bukmui Tamhoni Saka Khananaidi Tripuri Khorangni Mangpliwo Thangnai 22 tarikni घटना सारिखौ जों खोनामानि पारानि बराव केबुकुरि कालाबारि कासे जागा थांलायजा सारिखौ तकसा मलजराव जे थुइनाय आनि सादि मुतलके देबर बना बिनि दा आपन दा फाइ रेप खायनायनि सेस्था खालामो एबं रेप खायनायनि बाद थुङै मा ततराव सेबखा फुङाय जों खबर मोनखा मामा बोरे जों थांखा बिनि साखाम हायमानुगै सासे बाजाराव थांखा लाङा बोरे तिरबिना बस्ताय मिया 23 तारिख ब रानचा लांखा मनि सिगां जों अनेक रिपर्ट मांखा मनि सिगां कयेकबार रेप खायनायनि सेस्था खालामो एबं 22 तारिख जे घटनाव बिनि न' गानानि सिरि खंबाराव खोनावै बनो आबादाव थांनोसै बययावबो आबाहाय बिनि साइड आगिनो साइड पाबो सागिन ठीक है बिनि साजा लामाखौ कलेज फोरथों बथ' दङ